bakwethu ukudibana njalo kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule olamukela umfundisi uEsindlovu uhamba lempova ezimbili OP lo CK zathi basamukela. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyahlangana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, kuyintokozo njalo ubana sihlangane lapho sifunda khona ilizwi likaThixo. uNkulunkulu kasiphathise asichasisele asiphe ukulangatha ukufunda leli lizwi lamandla ukubana siliphile lenze umahluko ezimpilweni zethu. Umfundisi OB Mpofu siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Mfundisi OB sithe siqale ngawe. Umpriest omkhulu sithe wayengena kanye ngomnyaka. Kunjalo. Endaweni engcwele. Kunjalo. Njalo siyakwazi ukuthi kwakuyinto enzima kakhulu leyana. Kunjalo. Abantu kwakumele benze baziphathe njani njalo kutshoni kithi khona lokho. Siyabonga. Ngizacela ukuthi umfundisi uCK laphana angifundele. uLevi ngu-23 verse ngu-27 siya ku-30 sizwe ukuthi abantu babesenzani ngosuku lokubuyisana ngoba kuqhakathekile kakhulu lokho. Levi ngu-23 verse ngu-27 siya ku-30. iBhayibheli lithi lona usuku lwechumi lwenyanga le yesikhombisa luza kuba lusuku lokwenza indlela yokubuyisana, lube isikhathi senkonzo enkulu. Liza kuzithoba linikele umnikelo owenzelwe inkosi ngomlilo. Ngalolu suku lingasebenzi ngoba kulusuku lokubuyisana, ukuze lenzelwe lina indlela yokubuyisana phambi kwenkosi uNkulunkulu wenu. Umuntu ongazithobiyo ngalolu suku uza kukhutshwa ebantwini bakibo. Lalo osebenzayo ngalolu suku ngiza kumbhubhisa phakathi kwabantu bakibo. Siyabonga. So lapha sesiphiwa umlando webandla nxa umpriest ephakathi ngosuku lokubuyisana. Abalaleli bangafunda futhi uLevi 16 verse 29 to 30 khuluma ofanayo. So iBhayibheli lapha ithini? Ithi yona usuku lwechumi ngenyanga yesikhombisa kuyakuba usuku lokubuyisana. Kuthiwa abantu kumele bazithobe benze umhlatshelo enkosini. Ibisithi akumelanga benze umsebenzi. Njalo ithi kumele babuthane kube ilanga lombuthano ongcwele. So usithi ukuthi thina khathesi kusukela ngo1844 indawo kade sigcizelela emavikini adlulile siphakathi kosuku lokubuyisana olukhulu. Kodwa ke usuku lwethu lokubuyisana kasosuku olulodwa. Kodwa usuku lwethu lokubuyisana yisikhathi lapho uJesu esendaweni engcwele kusukela ngo1844 kuze kuyefika ukuvalwa kwani komusa. So kulezi zifundo ke esizifundayo ngokuthi abantwana bakwaIsrayeli babesenzani ngosuku lwabo lokubuyisana. Okwakuqala kuthiwa babezithoba. Ukuzithoba lokhu kwakugoqela ukuzila ukudla. Yindaba babezila ukudla. Babezila ukudla bekhuleka uNkulunkulu besenzela ukuthi ingqondo zabo zikhaliphe baqaphelisise lokho okuyintando kaNkulunkulu. Wawuqala lokhana. Okwesibili babesiba lo mbuthano ongcwele babebuthana. Wawungeke umuntu ayemasimini umpriest ephakathi kwethebangeni. Ngokunye sokufunda. So kwakubuthwana ngelanga lonalelo elokubuyisana. Ungakhangela futhi lapha kuthiwa abantu laba ababengazithobi kuthiwa babesuswa kusithi babebulawa nxa kuthiwa ususwe ebantwini bakini kuthiwa babebulawa laba bantu. So lalo sebenza kuthiwa wayebulawa. So sifunda ukuthi khathesi nxa uJesu esendaweni engcwele silomlando othile okumele siwenze. Kuthi ukuthi owakuqalisa ukudobha lapha ukuthi kumele sikhuleke. Asingeke thina sazila ukudla kusukela ngo1844 Jesu azabuye, kodwa kuthi ukuthi kumele sibe lamathuba lapho esikhuleka khona kuNkulunkulu. Sibe lamathuba nsuku zonke esithandaza khona sivuma izono zethu ngoba abantwana bakwaIsrayeli babevuma izono. Ngoba ungavele wekele ukuvuma izono umpriest esendaweni engcwele laphana ephuma wena ufile owakusenzakala. So kusithi ukuthi kathesi uJesu esendaweni engcwele kumele sivume izono. Sibe lamalanga engcenye umuntu kanye ngeviki kumbe lapho ozila khona lawe uzithoba kuNkulunkulu. Khonokho kuyasincedisa ukuthi ingqondo zethu zikhaliphe kube lula ukuthi sizwe uNkulunkulu ekhuluma labo bani lathi. Kusithi ukuthi futhi kusithi ukuthi lanxa sisiye emsebenzini yethu kumbe siya ngaphi kumele ukuthi sihambe sisazi ukuthi uJesu esendaweni engcwele. So ukuthi isikhathi kumele sibe sazi.
ukuthi khathesi siphila ngesikhathi uJesu esendaweni engcwele siphila ngesikhathi uJesu esahlulela so kusithi ukuthi indlela esiziphatha ngayo indlela esenza ngayo ingqondo zethu kumele zibe ngizasebenzisa ibala lesikhiwa elithi lona sober ukuthi ingqondo zethu kumele zihlale zikhaliphile zihlale ziqaphelisisa ukuthi siphila njani senza njani siyavuma yini izono zethu siyakhuleka yini siyafunda yini ilizwi likaThixo ukuze siqine ekukholweni. Mfundisi kubakhona amanye amaKristu ukhulumile ukuthi ukwamukela uJesu abangadluliyo esiphambanweni abangadluliyo bangathi uJesu wafa wavuka wayezulwini sokuphelile kabafiki khonapho khona okhona singabancedisa njani ukuzwisisa ukuthi umsebenzi awenza esiphambanweni abanye bathi wahle waqeda kabakwamukeli ukuthi kule nkonzo leyo ubuyisa engcwe singakubuyela futhi emuva kwakusithi ungezwa umhlatshelo kumele igazi lingene kuthebani so ukuyenzwa komhlatshelo ku-altari akwenelanga icebo losibiso kalipheliswa ukuthi sokuchitheka igazi ku-altari kumele igazi lichelwe ngaphi endaweni enjani engcwele so kusithi ukuthi uJesu akwenza esiphambanweni yilokho kwenzakala ku-altari so lokho kwenzakala ku-altari lalokho kwenzakala phakathi kwethebani kuqhakathekile konke kokubili so okwenziwa uJesu esiphambanweni lalokho uJesu akwenza kathesi kuqhakathekile konke kokubili ukuthi icebo losibiso lenze njani lipheleliswe so ukuchitha kwegazi kaJesu esiphambanweni kakuphelelisi icebo losindiso njalo lokhu Jesu akwenza kathesi ezulwini akuphelelisi icebo losindiso ukuthi icebo losindiso liphelele kumele kube legazi kumele kube lokuncengela uJesu akwenza kathesi so asingeke sathina siyame esiphambanweni icebo losindiso kalinjani kaliphelelwanga ngoba ukuthi isono size sisuke emuntwini kumele siyefika kuthebanikeli uJesu abe sesisusa asise kuSathane then umuntu sesala ehlambulukile lendlu kaNkulunkulu engcwele isali ihlambulukile isono kasisekho so ukufa esiphambanweni lokusincengela kathesi kokubili kuyadingeka ukuthi icebo losindiso lipheliswe okukodwa kakwenelanga akuxabani siyabonga mfundisi OBCK man uyithathe khonapho ukuthi ngasikhuluma ngabona ikhona ukuthi izifundo bani esizizuzayo mfundisi uzithintile ezinye sungengeza laphana uthi ukuthi kuyini esingakufunda thina njengoIsrael walamhlanje nxa sikhangele yona linkonzo yonke nisithi ukuthi bakhona amanye amaKristu sibili abathi lina selikhuluma ngendawo engcwele akudingeki lokhu uJesu wahlawula konke wathi kuphelile kuJohane 19:30 kodwa thina sithi inkonzo leyana uyathi umfundisi isono kasipheleli lapha kumele zazivele zifike endaweni engcwele kuhlanzwe indawo lana engcwele unjani ngiyabonga ngizafunda encwadini kaMahebheru 10 ivesi ngelika 21 ngiye kuma kwelika 25 Mahebheru 10:21 to 25 iBhayibheli lithi lona futhi silaye umpriester omkhulu wendlu kaNkulunkulu ngakho ke asisondele ngenhliziyo eqinisileyo la ngokuthemba okupheleleyo kokukholwa zifafaziwe inhliziyo zethu lungasekho uvalo lokubi lemizimba yethu igeziswe ngamanzi acwebileyo kasibambisise isivumo sokuthemba kwethu singanyikinyeki ngoba uthembekile lo wasithembisayo kasiqaphelisise ukuba singavuselelana kanjani ekuthandaneni lemsebenzini emihle singadeleli ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye kodwa sivuselelane ikakhulu njengoba libona usuku selusondela yebo sinanzelela lapha ukuthi ukubeka kucace lapho umpostoli Paul ukugcizelela ukuqhakatheka kokuhlala emthandazweni nxa egcizelela esenza kanjalo uze akubeke ukuthi yena omunye nxa ukhuluma ngale uSolomon uthi yena ke insimbi
ilola enye insimbi okwenza ukuthi abanye bafike baphelele esibhambanweni uyabezitshela ukuthi yena kasela okunye ukukhanya akufunayo ikanti ungahlanganyela labanye abazalwane ufunde ilizwi likaNkuluNkulu uzathola ukuthi icebo losindiso kaliphelele esibhambanweni liphela uze kuyefike kucineni umlandeli uJesu aze ayeqeda umsebenzi awenza endaweni engcwele aze aphume abeke izono phezulu kwalo ongumsunguli wesono so uzananzelela ukuthi ivesi ngeka 25 ithi yona ke singadelele ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye okwenza ukuthi umuntu asale ebambele akubambileyo ukuthi uyabe engasafuna ukufunda phela ukukhanya kuyaqhubekela phambili umlimo akakunika ukukhanya uyabuya kungezelele futhi ukukhanya ngakuphila uze azakunika ukukhanya okupheleleyo so kuqhakathekile lapha ukuthi sihlale sisemthandazweni sihlale sekufundeni ilizwi likaNkuluNkulu sihambe futhi silandele ukukhanya uJesu asinika kona singenza njalo siphephile Mfundisi kulabantu khathesi abakhonza online abangasayi e-church abakhonza online yakuzwe ngapho ngiyangizwe ngapho lama online churches lama online pastors kunjalo singathini ngabantu bona ababathi hayi e-church ngahamba ngoba lapha sikhuluma ukuthi uhlangana abantu bawebuya behlangana babe ndawonye kuthiwa ongakho lapho yanqunywa abantwini bakibo kunjalo lapho uthe khona singayeke ikakhulu nxa usuku lusondele so sithini ngabantu abafuna ukukhonza online angitsho mina ukuthi nxa umuntu uyikuthi engxanye mhlawumbe ukhubazekile uyagula bekukhona okumbambayo ukumenza ngene sukahlala nabanye akuzwisisa lokho kodwa ngitsho umuntu wenelisa ukuthi ahambe abesehlala hayi mina ngizazikhozela la njengoba ke ngeke ngakuthinta mfundisi wami ukuthi nxa ihloka lakho lingasagamuli ungahlala lalo uthi siyaphuma siyegamula izihlahla wona uzatshona uzama ukugamula isihlahla esisodwa abanye baliqeda igusu lonke ngoba yona insimbi ilola enye insimbi okuqhakathekileyo ukuthi ukuhlanganyela labanye ikakhulu ekufundeni ilizwi uyathola okunye wena obungakunanzelelanga i-online mfundisi ilungile ngezikhathi ezinzima kunzima ukuthi uhlanganyele labanye kodwa ke kayilakho lokhuyana esingaphanana sikhangelene ubuso ngobuso ayithathi indawo yalokho ngoba nxa sikhuluma sikhangelene ngiyabe ngibona ukuthi ekukhulumeni kwakho manje kade siyanqekuza ikhaya ukutshengisa ukuthi siyavumela kwesinye isikhathi ubuso bakho buyabutshengisa ukuthi lapha sikhamba sonke kumbe lapha kawusikahambi sonke konoko kuqhakathekile ukuthi siphanane ukufunda lokukhanya okupheleleyo manje singakwenza kungekho lokhu kuhlangana siyancitshana izinto eziningi siyabonga kakhulu mfundisi ukuthi ngibona kanjengabafundisi siyakhuthaza abazalwane ukuthi kasihlanganyele labanye kakhulu ikakhulu nxa sibona usuku lusondele lokufudumezana lokukhuthazana kakhulu khonokho lokuqinisana mfundisi OP kukhona ongafuna ukwengezelela lapho kumbe kukwanele ayibona ngathi kucacile indaba yokuhlangana sikhonza le singathi thina ngumlayo weBhayibheli kai siyo ndaba yokuthi kuya ngokuthi ubona uzwa njani yindaba engumlayo weBhayibheli ngoba umsunguli webandla oyinhloko yebandla nguKristu so uKristu nxa isithi hlanganani angiyeke mina ngathi hayi mina online ukuhlangana kweBhayibheli ayisikho ukuthi hlanganani online ukuhlangana kweBhayibheli ukuthi abantu babuthane embuthaneni ongcwele bendawonye ngibona ngathi khona okuqhathekile ngoba okunye okuqhathekileyo endabeni zokukhonza uNkulunkulu kabonisani lathi uyasipha umlayo okumele thina njengabakhonzi siwulalele uqhathekile khona ukuthi sikunanzelele angithi mfundisi siyakucacisa ukuthi asisho ukuthi nxa umumo waleyo ndawo ungakuvumeli kunjalo kulula kuwe ukuthi uthole izinkonzo laphana ebulenjini siyazisisa ngesikhiwa kulento okuthiwa yi-exception ukuthi ngiyafisa ukuhamba enkonzweni kodwa kangenelisi awuvumi so lokho kuyabe kusithi ukuthi asomlayo ukuthi ngithi haya ngihambi ngilesifiso kodwa ngenxa yomumo ongaphezulu kwamandla ami angenelisi ukwenze njani uhamba so kuqhathekile ukuthi sikunanzelele khona lokho futhi othi ithathe khona ukuthi uJesu sendaweni engcele angena kiyo ngo1844
njengokufunda kwethu thina kumele siziphathe njani njengabalandeli bakhe siyabonga nxa kuleyo ndawo ngifunda kwabaseRoma ngo12 ivesi 1 lo 2 yeah ithi yona ngakho ngiyalincenga abazalwane ngomusa kaNkulunkulu ukuba linikele imizimba yenu njengemhlatshelo ophilayo ingcwele yamukeleke kuNkulunkulu okuyinkonzo yenu yengqondo uvesi 2 thena lingalingisi umhlaba kodwa guqulwani ngokwenziwa zibentsha ingqondo zenu ukuze liziveze njengabalungileyo labamukelekayo labapheleleyo entandweni kaNkulunkulu so iBhayibheli lapha sesibuyiselwa futhi endaweni yemhlatshelo ithi kumele sinikele imizimba yethu njengemhlatshelo ephilayo umfanekiso oconjwa lapha ngomuntu owayehamba lo mhlatshelo kuThebani imhlatshelo lana yayihlolwa kubonakala ukuthi ayila sici yini so lapha iBhayibheli ithi yona kumele siphathe imizimba yethu ingabi lesici ngihamba ngale kuKorinte 6 verse 19 siyathola ukuthi imizimba yethu litempeli likaMoya engcwele so indlela ke esiphatha ngayo imizimba yethu indlela esidla ngayo kumbe izinto esizibona ngamehlo ethu lezinto esizilalela ngendlebe zethu ziyenelisa ukuthi zingcolise ingqondo yethu kube nzima ukuthi sihlukanise phakathi kokuhle lokubi so iBhayibheli nxa isithi kumele sinikele imizimba yethu njengemhlatshelo ephilayo kuthi ukuthi imizimba yethu kumele sinikele ngendlela eyawamukeleka kuNkulunkulu ingcwele yamukeleke kuJehova so lapha into egcizelelwa kakhulu ukuthi ingqondo zethu kumele sizigcine zikhaliphile kumbe zisobha ngebala lesikhiwo ukwenza ukuthi nxa sifunda ilizwi likaNkulunkulu sibe kwazi izikhathi sike sakhuluma lapha ngokuthi ezikhathini eziningi abantu abaningi sisebuthongweni silele ngenxa ukuthi ingqondo zethu kazenelisa ukujula lokuzwisisa icebo likaNkulunkulu ngezimpilo zethu ibisithi yona akumelanga sibe ngabantu abalingisa umhlaba kusitsho ukuthi thina uNkulunkulu ukhangelela ukuthi sibe lomahluko labo umhlaba siguqulwe sifuze uJesu nxa uJesu endaweni engcwele so kuqhathekile ukuthi silinde imizimba yethu silinde ingqondo zethu sizinikele uNkulunkulu sihlale sikhaliphile ukuze nxa uNkulunkulu ekhuluma lathi simuzwe ukuze senelise futhi ukwehlukanisa phakathi kokuhle lokubi mfundisi nxa ukhuluma kanje angizuliqamba lelo lizwe kodwa kulelizwe embone khona sibili usithi esikudlayo ibophela izinja yasoze ndiqambe bayalaza abalaleli nxa bekubonile ibophela izinja sibi kuthiwa kusemkambo wezinja ziyathengiswa khonapho abantu besidla izinja ngiyakukhona lokhu ukuthi esikudlayo kunjalo ya okwesibili singafanani lomhlaba kunjalo lento ikhuluma inzima kakhulu ngoba umbuzo omkhulu kade sikuthi kade ophendula omunye esiya komunye ngubani kakhulu umhlaba uphendula thina sisiya kiwo kumbe thina siphendula umhlaba usiza kithi kunjalo ngoba abantu abasakwazi ukuthi kanti lapha kungapi la ya singathini nxa ikakhulu nxa sikhuluma ngoJesu endaweni engcwele ukuthi usuthola abantu abasebandleni labomhlaba akusala mhluko sungezwa nje ngengoma uthi ingoma leyo ngabasechechi kodwa ngoba bakhangele vele akula mehluko singathi siyabonga omunye umlobo wako wathi ukulingisa umhlaba kakusondezi imhlaba ebandleni kodwa kusondeza ibandla emhlabeni kulabantu abathi bona hayi singawomi sikakhulu kodwa asibe njengabo kwenza ukuthi sibabize kodwa ayisiyo ndlela evangeli umuntu osemhlabeni kumele abone umahluko umuntu osenkonzweni ukuze alangathe impilo echiyene leyakhe kodwa nxa sokungasala amahluko akusela sizathu phela ukuthi ngibuye echurch nxa sesifanana lo ngabuye echurch ngcono ngizihlalele kodwa ivangeli lilamandla ukuguqula umuntu so osemhlabeni kumele abone amandla ani evangeli so into eqhathileyo kwesinye isikhathi abantu bacabangela ukuthi ukuba sevangelini ngokugcweleyo kuyakuthathela ezinye izinto mhlawumbe ezikholisisayo so iBhayibheli yikho lapho ikhuluma ngokuthi singalingisi okomhlaba so ikakhulu kathesi ngesikhathi esiphila kuso ngoba uJesu endaweni engcwele sekumele sibalekele ungalananzelela nxa iBhayibheli ikhuluma eBhayibhelini lapho uNkulunkulu ayesiyahlulela khona abantu ebabhubhisa ungakhumbula insuku zikaNoah ukhumbule eSodoma leGomora abantu basebesenza ezinye izinto ezesabekayo babesidla benatha bedakwa bayakwaso kulezinye izono ezokuthi abesilisa bayathathana bodwa abesifazane bayathatha nxa sokusenzakala izinto ezinjalo ube kwazi ukuthi
uNkulunkulu usezavala umusa. So kasivalekeleni umhlaba ngoba uvalo komusa sokuseduze. Siyabonga umfundisi CK khona lapho uqhuma ku-OB ngendaba yokuthi ingqondo zethu kuyini esikubukelayo, kuyini okucela emakhanda ethu, kuyini esikufundayo. Ungasincedisa kanjani? Siyabonga mfundisi wami. Incwadi yeZaga 4 ivesi ngelika 23. Engxenye sizadlula la kuZaga 23 verse ngelika 7, but ngifuna uZaga 4 verse 23 lo Jeremiah 17 verse ngelika 9 nelika 10. uZaga 4 ivesi ngelika 23 ithi yona phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho ngoba kuvela kiyo ukuphila. Sinanzelela ukuthi thina sibunjwa yilokho esikudlayo. Esikudlayo kuyasenza lengqondo zethu futhi ukuthi zikhaliphe kumbe zibe buthundu. Kuyasenza futhi ukuthi lezimilo zethu zibumbeke zilandele okuhle kumbe zilandele okungayisiko okuhle. So ke uthi yena ke gcina inhliziyo yakho lapha nxa eqongosela. Ngifuna ukuya kuJeremiah ngayingakayidluli anti inye incazelo yenhliziyo ingqondo. Yes. Konoko inhliziyo lengqondo kuhamba ndawonye esintwini. IBhayibheli kuliya kutshintshanisa kokubili. uJeremiah abese sithi kuJeremiah 17 ivesi ngelika 9 lelika 10 uthi yena ke inhliziyo iyakhohlisa ukwedlula izinto zonke. Futhi imbi kakhulu ngubani ongayazi. Abesefaka uyafaka umbuzo ukuthi inhliziyo kakula muntu ongayizwisisa ngalokho eyikho khona. Le ngqondo futhi kunjalo. Kodwa ke ongayizwisisa kuphela nguNkulunkulu. Kakhulu siphila kulezi insuku zokucina. Kuhle ukuthi esikudlayo lesikubonayo okuyikho okulendonsela kithi kakhulu lokusibumbayo. Kasikunikeleni kuNkulunkulu onguye ozwisisa izinhliziyo zethu kwedlula thina indlela esingayizwisisa ngazo. Abese sithi verse ngelika 10 mina Nkosi ngiyahlola ingqondo ngiyilinge inhliziyo ukuba nginike wonke umuntu okufanele indlela zakhe lokufanele izenzo zakhe. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uyasivezela ukuthi inhliziyo zethu lengqondo zethu thina kasizizwisisi, kodwa yena uyakuhlola akulinge abese sinika lokho okusifaneleyo njengokuhamba ngezindlela zethu. So mina nginanzelela lapha mfundisi wami ukuthi kuqhakathekile ukuthi ingqondo zethu sihlale zihlambulukile. Lenhliziyo zethu futhi zihlale zihlambulukile, zivulekile, zingangcoli. Zingaze zaba lezinye izinto ezingazi zenza ukubana ke zingacabangi kuhle ngokucacileyo. So uNkulunkulu lapha uyasicasisela ukuthi umlando wethu thina ikakhulu kulezi insuku zokucina esiphila kuzo kasiboneni ukuthi inhliziyo lengqondo zethu zihlala zihlambulukile. Mfundisi ngawukhuluma kanje ngicabanga ukuthi singancedisana labalaleli lathi sizincedise ukuthi kuyini esikufunza ingqondo zethu. Kunjalo. Kuyini esitshona sikikho ukusinika ithuba amaningi nqa kulokutathisha kohloliswa kwakwenziwa iminyaka yadlulayo. Kuhlolwa nje amalungu ebandla ukuthi ababala iBhayibheli insuku zonke bangaki. Kunjalo. Ababala iKotali insuku zonke bangaki. Uzafica ukuthi kungadingisiswa ukuthi abachitha isikhathi esichitha khona isikhathi lapha ku social media. Ifoni emgwembeni emafoni ifoni yona le yesithethe isikhathi kunjalo. Umuntu adle khonokho iviki yonke kunjalo. Abe seqaphela ukuthi ngesabathu uzaba lamandla. Kodwa iviki lonke uthole ezidlela nje izinjalo zakhe izibonile kunjalo mfundisi wami. Uzidlela izinje iviki yonke uthi ngesabathu khona uzayekela ukukhonkotha uzakhonkotha nje ngekhonkotha kuphela nje. So ngibone ngani omyuzi wathi yena OB abantu bethu sibanikani abantu bethu sinika abantu bethu okunye ukudla
okungcolileyo ngithi not ukudla okudliwayo kodwa ukufakwe emakhanda emzimbeni engqondweni zawo bese siqaphela ukuthi bazaba ngamaKristu aqinileyo akusozi asiqedele isikhathi sami sesilutshwana mfundisi OB uJesu sinika sibonelelo bani umfundisi umphofu asitshele ukuthi ekucineni nxa sikhuluma ngokuthi ibunzini uNkulunkulu uzafaka uphawu lakhe siyabonga uFilipi ngo2 verse 5 abalaleli bazafunda bayifika ku11 u5 uthi yena kayibekini leyo ngqondo yaye uKristu Jesu uIsaiah ngo7 ngali verse ngo14 no15 khuluma ngokuzalwa kwendodana ibisithi yona uza kudla inyosi lochago ukuze enelise ukwehlukanisa phakathi kokuhle lokubi so lapha siyabona ukuthi kumele sifuze ingqondo kaJesu uJesu ngenxa yokuziphatha kwakhe kwansuku zonke wayezehlisa yalandisa usiya phansi njalo uJesu waye elenhlanipho yokwehlukanisa phakathi kokuhle lokubi so into eqhatheke kakhulu kathesi emhlabeni esiphile kuwo inhlakanipho yokuba kwazi ukuthi okumhlophe yikuphi okumnyama yikuphi ngoba umhlaba wakho khona ngani ufuna ukuncipha usucatsha into enkulu kumele siyikhulekile inhlakanipho kaMoya Engcwele eyokwenelisa ukwehlukanisa phakathi kokuhle lokubi lamandla okukhetha okuhle lokuchiya okubi isikhathi ngasiyavumbuza adlula lapho mfundisi CK siyabonga mfundisi wami ekucineni kwako konke kusambulo ngo7 ivesi ngelika 1 usiya kwelesithathu lapha sithola ingilosi zibambile imimoya emine abantwana bakaNkulunkulu baze babekwe uphawu emabunzini ungaya kusambulo ngo14 futhi ivesi ngelika 9 usiya kwelika 10 sinanzelela ukuthi abaza kusindiswa yilabo abazabe bebekwe uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini kuthi ukuthi lokho esikucabangayo lesikukholwayo kusitsho isimilo zikaNkulunkulu yikho kumele sikuqhakathe kusitsho ukuthi ingqondo ungayekela isabalale ingacabangi ngokaNkulunkulu khohle ukuthi ungaluthola uphawu lukaNkulunkulu balaleli nanku umbono nasi ingqondo nasi imfundo esiyithola namhlanje ukubana uJesu sendaweni engcwele kumele simlandele ngengqondo singahlukani laye singabi khatshana laye akwenza khona ngale into eqhakathi wenzela thina ungacabanga ukuthi nxa umuntu ehambile wafundise esenzela wena la ingqondo yakho ikhona ngale yebo ukuthi khona ukwenza kuqhakathekile esikudlayo esikufaka engqondweni zethu kuyini nanti ilizwi likaNkulunkulu elifundiswa ngabafundisi kumele silivumele lingene ligcwale kithi izithembiso asinike zona zibe ngezethu kasidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifana nayo sikhuluma indaba ezinhle ngoJesu ongumpriest wethu uJesu ongumeli wethu lo Jesu inkosi yethu inkosi belathi siyabonga